di phurong sopi ward number 5 Inglongcherop arong ningkan phokep artanang choksi thang ni phai inkoira hiniar ni Inglongcherop pathuak lamalong alir alon pen Sertalin asengkan ketalon kidam tang pharokresir kebra troksi kebra pianingkan thang ni phai inkoira hiniar ni di phurong sopi ang kangalong Inglongcherop arong amahang patheksi pining suri hinira inkoira pianingkan thang ni phai inkoira hiniar ni an Inglongcherop arong arta ningkan phokep nang choksi rongisi saru sarhang risoi jang aklimang phar an chipang rumsi ningarong chipi pen Sertalin asengkan ketalon pon jai megateng adap por phai troksi ra chiti ma por pen Inglongcherop development committee mai phu singkro pen japon si kongchun bang umes chandra teron cherap chitu si lama kang thura jai mek deng pon bangso phi kachiki mojai mek rong asar mohendra teron pen japon si mojari singnar chirap chetudun pen kachiki mojai mek pichun ponlo haro kresir kebra prox kebra pli thang chiklo ko ra ania ni sidak ni tum nang seng lo la bangso ke seng kenga hut bang ke dak ni tum habin haram saide mat nang edu dum dari samar saide ala sir ke rong asar butawe Presiden Secretary ni tum ka chebak se seng pangke bangso phi akisar aphurona tumpen chingki chingwai mai pedopon si rong rup ki klem ki dam je puthak chingki chingwai mai padopon bangso mai judet pen radamai pi pedopon si rong si lapen aluhia tumpen pen mai pedopon do mai along tibok terai arong saratum tami chitong dun si mai along rdp dun nintum Inglongcherop arong Sertalin ka cholo se adapen arnesia program adapen baji troksi pen lamang baji troksi ra chitim lamang thurlo baji troksi ra chitim dat pen bajinar cap malam itu karlitang atum dagarong nang boche dat pen karlitang atum cikimu padoluk ponlo labangso tip pen ke kunil itu kosomal teman kepachun asal kepachun lebih padu ponlo se baji sir cap pen abang aku dak nilitum akesara puruna tumpen News report Karbinglong live